Вот сегодня Коля здесь, да, который хотел бы, ну, по нашей просьбе поделиться своим свидетельством. Eli tänään meillä on Nikolai täällä vieraana, ja sitten me olemme pyytäneet häntä jakamaan meille oman todistuksensa. Ja Nikolai sitten saa puhua. Можешь рассказывать, Коль. Мгм. Всем привет, я всех очень рад видеть. Tosi kiva nähdä kaikkia, terve. Я очень благодарен Сергею и Ольге, то, что они разрешили мне поделиться той Божьей славой, которую Бог сделал в моей жизни. Kiitän Sergeita ja Olga siitä, että ovat antaneet minulle mahdollisuuden jakaa sitä Jumalan kunniaa, mitä olen nähnyt omassa elämässäni. Мгм. Вообще, я очень люблю рассказывать, что сделал Бог в моей жизни. Periaatteessa aina tykkään puhua siitä, mitä Jumala on tehnyt minun elämässäni. Апостол Павел, он в послании 1 Коринфянам в 18 главе, в 1 главе 18 стихе сказал такие слова. Paavali sanoi ensimmäisessä korintolaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa ja 18 jakeessa seuraavat sanat. Ибо слово о кресте для погибающих юродство, а для нас спасаемых сила Божья. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Я не знаю, как это работает, но когда мы говорим о Христе, о Боге, что Он сделал в нашей жизни, открывается какое-то второе дыхание, у нас появляются какие-то силы, и мы словно обновляемся. En tiedä, millä tavalla tämä toimii, mutta aina kun me puhumme Kristuksesta, ikään kuin meidän elämään tulee semmoinen toinen, niin kuin, miten avautuu toinen niin kuin hengitys, että silloin me pystytään oikeasti niin kuin menemään eteenpäin ja tekemään paljon enemmän. Поэтому одно из ключей в трудностях – это нужно говорить о Христе, и у тебя будут новые силы. Sen takia silloin, kun on vaikeita aikoja, niin pitää puhua Kristuksesta, niin saat uutta voimaa elämääsi. Мне 45 лет, я вообще родился и vырос в городе Мурманске, это Россия. Minä olen syntynyt Murmanskissa, Venäjällä, Murmanskin alueella ja 45-vuotias. Мои родители, они с Украины. Vanhempani ovat Ukrainasta. Сегодня у меня замечательная семья, есть супруга и сын, которому 18 лет. Tänään minulla on erittäin hyvä perhe. Minulla on vaimo ja poika, joka on 18-19 V. Но 20 лет назад я даже представить не мог, что я могу иметь семью. Mutta 20 vuotta sitten minä en voinut edes kuvitellakaan, että minulla voisi olla perhe. Когда мне было 12 лет, мой отец, он умер от рака желудка. Minun isäni kuoli silloin, kun minä olin 12-vuotias. Это было время, когда Советский Союз, он распадался. Se oli semmoinen aika, jolloin Neuvostoliitto hajosi. Был кризис в Советском Союзе. Ja silloin oli kriisiaika. Но отец, он однажды поставил меня на коньки и привил мне любовь к спорту. Mutta isäni ehti niin kuin saada minut jääkiekon tielle ja niin kuin ehti saada minut rakastumaan jääkiekkoon. И к 18 годам у меня уже были небольшие заслуги в спорте. Ja 18-vuotiaana minulla oli jo joitakin pieniä saavutuksia urheilumaailmassa. Я был чемпион России, дважды серебряный призер за молодежные команды. Pelasin Venäjän juniorin maajoukkueessa. Olin 2 kertaa saanut mestaruuden ja sitten ollut myöskin niin kuin hopealla, eli toisella sijalla. Даже вызывался на сборы сборной команды Ю-18, сборной России. Ja myöskin minut kutsuttiin jopa maajoukkueeseen ja olin niiden kanssa. И когда мне было 18 лет, я получил травму. Mutta silloin kun minä olin 18-vuotias, minä sain vamman. Из-за травмы 2 месяца я не мог заниматься спортом. Ja 2 kuukauden sen vamman saamisen jälkeen en ole pystynyt harrastamaan mitään urheilua. На тот момент я жил в городе Тверь. Silloin minä asuin Tverissä. И в этот период я решил поехать в родной город Мурманск. Ja silloin minä päätin, että minä niin kuin käytän samalla aikaa ja käyn sitten siellä Murmanskissa, omassa kotikaupungissani.
Приехав домой, я встретил своих старых друзей, которых так давно не видел. Ja silloin kun minä tulin kotiin, minä tapasin niitä vanhoja ystäviä, joita en ole ollut nähnyt pitkään aikaan. И мне показалось, что эти друзья ничего плохого бы мне не посоветовали. Мы так давно друг друга не видели, они были такими родными и близкими для меня. Ja he tuntuivat minusta niin hyviltä, niin semmoisilta melkein kotikkailta, mukavilta ihmisiltä, enkä voinut edes kuvitella, että niillä olisi ollut mitään huonoa minulle tarjottavana. Luotin heihin. И вот однажды вечером на моих глазах происходила процедура, которую я никогда не видел. Ja kerran illalla minun silmieni edessä tapahtui jotakin sellaista, mitä minä en ollut aikaisemmin ikinä nähnyt. Ребята на зеркальце выложили порошок героина и сделали несколько дорожек и предложили попробовать мне. Ne kaverit, jotka olivat, niillä oli semmoinen peili ja sitten peilin päälle laittoivat heroiinia ja tekivät semmoisia ikään kuin raitoja siinä ja sitten sanoivat, että kokeile sinäkin. Для меня это был шок. Я не курил обычных сигарет, то, что предложили мне ребята. Minulle se oli shokki, koska minä en edes polttanut tavallista tupakkaa, enkä voinut sellaistakaan kuvitella. Но, тем не менее, друзья сказали, что Николай, это безобидная вещь, вообще это все нормально, нет никаких проблем. Mutta ne sanoivat ja rupesivat vakuuttamaan minua, että eihän tässä ole mitään ongelmaa, että sinulle ei tästä koidu mitään, että tämä on ihan tavallista. И одна ошибка, которую я сделал в жизни, привела к огромным проблемам. Ja yksi virhe, jonka minä tein silloin elämässäni, on niin kuin johtanut minut erittäin isoihin ongelmiin. Я согласился употребить, Minä suostuin siihen. и буквально минут через 15-20 эти друзья, которых я так давно не видел, они стали для меня роднее мамы, роднее папы. Мне казалось, что они так понимают меня в период кризиса. Ja 15-20 minuutin jälkeen nämä kaverit tulivat minulle niin kuin rakkaammiksi kuin oma äiti ja isä. Ja minusta tuntui, että ne ymmärtävät minua kriisin aikana paljon paremmin kuin kaikki minun sukulaiset ja läheiset. 2 месяца пролетели так быстро, 2 пришло время kuukautta meni возвращаться в ihan Тверь. äkkiä ja sitten minun oli pakko lähteä takaisin. И вдруг я стал обманывать и себя, и тренера. Ja silloin minä rupesin valehtelemaan sekä itselleni että valmentajalleni. Он мне звонил, писал: Николай, приезжай, вот такого-то числа начинаются сборы, тебе нужно срочно возвращаться. Ja hän soitteli minulle ja kirjoitteli, että kohta alkaa treenit, että sinun pitää jo niin kuin, tulla takaisin. Я стал выдумывать истории о том, что заболела мама, что приеду через неделю, и так пролетел целый месяц. Minä rupesin keksimään erilaisia tarinoita, että äitini on sairas, että tulen kohta viikon päästä ja näin meni taas kuukausi. И вдруг я как спортсмен ловлю себя на мысли о том, что как я пропустил предсезонные сборы, как я приеду в команду, я буду не готов к сезону, поеду на следующий год. Ja silloin urheilumiehenä minä tajusin jossain vaiheessa, että minä olen kaiken valmistautumisprosessin siinä niin kuin leirillä missannut, että minä en ole valmis mihinkään treeneihin. Minä tulen seuraavana vuonna. Это был конец 90-х годов, 96-й год, и в России, в Союзе было много преступности. Vuonna 1998 Venäjällä silloin oli rikollisuutta todella paljon. У нас стали появляться легкие деньги. Me saimme semmoisia kevyitä rahoja, Это меня, конечно, тоже подкупало. mikä oli minun mielestäni tosi kivaa silloin. И я буквально не заметил, как пролетело 7 лет. Ja näin meni hetkessä 7 vuotta. За эти 7 лет употребления, буквально через несколько месяцев, когда я нюхал, я стал делать первые уколы. Siinä aluksi minä aloitin sillä, että minä olin nenän kautta käyttämässä sitä. Sitten minä rupesin tekemään piikkejä. Я стал обманывать друзей, я стал воровать. Minä rupesin varastamaan, minä rupesin valehtelemaan ystävilleni. И моя жизнь, она потихонечку катилась под откос.
Ja minun koko elämäni alkoi mennä niin kuin mäkeä alas. От меня стали отворачиваться все. Ihmiset ja minulle rupesivat kääntämään oma selkänsä. Мой старший брат, он был сотрудником милиции, который много-много раз мне помогал, но из-за моего образа жизни у него тоже начались проблемы на работе. Minun iso veli oli silloin milisissä eli poliisissa töissä ja oli auttanut minua monenlaisia kertoja niin kuin pois kaikenlaisista ongelmista, mutta sitten hän sai ongelmia tämän takia töissä. Я пытался бросить своими силами, но ничего не получалось. Лежал несколько раз в наркологических отделениях, в частных, в государственных, но ничего не помогало. Minä yritin päästä siis tästä heroiinista eroon omin niin kuin voimin. Mä olin muutaman kerran tämmöisissä erilaisissa sairaaloissa, yksityisissä ja valtiollisissa, mutta se ei tepsinyt millään tavalla. Из молодого целеустремленного парня, спортсмена, я превратился в конченного наркомана. Ja tällaisesta nuoresta, motivoituneesta urheilijasta minusta tuli ihan niin kuin, todella niin kuin viimeisen päivä elävä narkomaani, huumeiden käyttäjä. Пришло время, когда я перестал жить дома, я стал жить в подъездах между этажами, превратился в бездомного. Tuli aika, kun minä niin kuin lakkasin elämästä kotona. Minä rupesin elämään käytävillä, siellä niin kuin kerrosten välissä, missä tahansa, missä oli vain mahdollista olla. Я устал от такой жизни, устал, что от меня все отворачиваются, что я потерял абсолютно все, и я решил покончить жизнь самоубийством. Ja minä olin niin väsynyt tällaisen elämään, että kaikki vihaavat minua, kaikki käänsivät minulle selkänsä, kukaan ei välitä minusta pätkääkään, niin minä päätin, että minä teen itsemurhan. Я раздобыл большую дозу наркотиков и однажды в подъезде хотел сделать последний укол. Ja minä sain todella ison määrän niin kuin huumeita, ja sitten minä ajattelin, että silloin siellä jossakin porraskäytävällä minä teen semmoisen ison määrän, ja se on viimeinen piikki elämässä. Делая раствор, я стал плакать, я стал вдруг задумываться, что меня ждет, что со мной будет, и вдруг в моем подсознании всплыла одна история. Ja silloin kun minä olin valmistelemassa tätä viimeistä piikkiä, minä rupesin itkemään ja minä rupesin miettimään, että miten minulle käy. Ja silloin mieleeni tuli yksi tarina. Когда мне было 12 лет, в город Оленегорск Мурманской области приезжали хоккеисты из Канады. Silloin kun olin 12-vuotias, Murmanskin alueella on semmoinen niin paikkakunta kuin Olenegorsk, niin siihen tuli kanadalaisia jääkiekoilijoita. Это были необычные хоккеисты, они верили в Иисуса Христа. Ja nämä eivät olleet vain pelkästään jääkiekkoilijoita, vaan ne olivat uskovia myöskin. Они играли с командами на Кольском полуострове, но в конце дарили подарки. He pelasivat siinä noita Murmanskin alueen joukkueita vastaan, mutta sitten lopussa, aina pelin lopussa, ne lahjoittivat erilaisia lahjoja ihmisille. И один из подарков достался мне. Это был маленький пакетик. Ja minä sain yhden tällaisen lahjan, ja se oli semmoinen pieni paketti. И в этом пакетике были значки, блокнотик, наклеечки и одна очень интересная книга. Ja siinä oli erilaisia tarroja ja yksi semmoinen niin kuin pieni kirjanen, johon voi kirjoittaa. Ja sitten oli jotain niin kuin tämmöisiä kaikenlaisia pieniä juttuja. Ja sitten oli yksi mielenkiintoinen kirja. Это одна часть книги была, это Евангелие от Луки, а вторая часть книги это была истории профессиональных спортсменов. Ja yksi kirja oli Luukan evankeliumi ja sitten toinen osa sitä kirjaa on ammattilaisten urheilijoiden tarinoita. Спортсмены были разных видов спорта, но они рассказывали, как они переживали трудные минуты в жизни и как Бог всегда помогал им. Ja siinä oli erilaisia urheilijoita eri niin kuin urheilulajilta, mutta ne kaikki kertoivat siitä, että silloin kun ne oli todella vaikeita elämässä, miten Jumala niitä on auttanut noissa vaikeissa tilanteissa.
И там была одна история хоккеиста, который в 1972 году играл за сборную Канады против сборной СССР. Ja siinä oli yksi tarina. Sen kertoi eräs jääkiekkoilija, joka pelasi vuonna 1972 Kanadan puolella Neuvostoliittoa vastaan. Siinä oli muutama mahtava peli. И он рассказывал, как в его карьере были разные трудные моменты в жизни, но он всегда обращался к Богу, и Бог всегда помогал ему. Ja tämä mies kertoi siitä, että hänen uralla jääkiekkoilijan oli monenlaisia todella vaikeita tilanteita, mutta hän oli aina kääntynyt Jumalan puolen, pyytänyt apua, eikä Jumala ikinä jättänyt häntä antamatta apua. И вот я стою в подъезде, делаю последний укол, и эта история вспоминается в моем разуме. Ja silloin käytävällä, kun minä olin tekemässä viimeistä piikkiä, ja samalla minä olin miettimässä tätä tarinaa. Но эти слова так четко стучали в моем сердце, в разуме, что когда тебе трудно, Бог всегда с тобой, Он слышит твои молитвы, обращайся к Нему. Mutta nämä sanat, ne löivät minun päässä todella kovasti, että silloin kun sinulla on tosi vaikeaa, niin pyydä Jumalaa avuksi, niin hän tulee auttamaan. Я плачу, я просто говорю: Господи, если Ты есть, забери мою жизнь. Ja minä olin itkemässä ja minä sanoin, että Jumala, jos sinä olet olemassa, ota minun elämäni. И вы знаете, Бог, Он чудным образом, Он отвечает на мою молитву. Ja tiedättekö, Jumala ihmeellisellä tavalla vastasi minun rukoukseeni. Спустя несколько дней я прихожу в себя, находясь в реанимации. Muutama päivä sen jälkeen, kun minä tein sen piikin, minä tulin takaisin tajuuni ja minä olin teho-osastolla sairaalassa. Меня переводят с реанимации в общую палату. Minut siirrettiin teho-osastolta sen jälkeen tavallisen huoneeseen. И вдруг вечером меня приходит навестить моя мама и какой-то незнакомый мужчина. Ja yhtäkkiä illalla tuli käymään minun äitini ja joku vieras mies hänen kanssaan. Этот незнакомый мужчина был пастор церкви. Ja tämä vieras mies oli jonkun seurakunnan pastori. И он мне стал рассказывать историю, как он познакомился с моей мамой. Ja hän rupesi kertomaan minulle tarinaa, miten hän oli tavannut minun äitini. В тот момент, когда я сделал передозировку, и когда приехала скорая помощь, соседи увидели маму и сказали о том, что твой сын умер от передозировки. Она стояла на улице, была на улице. Äiti oli silloin ulkona ja naapurit tiesivät, että ambulanssi oli tullut paikalle, koska naapurit sanoivat äidille, että sinun poikasi on kuollut. И услышав эту информацию, что ее сын очередной раз умер от передозировки, она вела себя очень неадекватно, она стала переживать, нервничать, и это увидел один мужчина и подошел к ней. Ja hän oli siinä seisomassa, kun hänelle kerrottiin tänne, ja sitten totta kai hänen reaktio oli hyvin voimakasta, niin hän oli todella huolestunut, hän oli todella surullinen ja niin edelleen. Ja siinä yksi mies näki hänen reaktionsa ja tuli hänen luokseen. И он спросил: женщина, как я могу вам помочь, что случилось? Ja tämä mies kysyi, että hyvä rouva, että voinko minä jollain tavalla auttaa sinua, kun sä olet tässä semmoisessa kunnossa, että onko jotain tapahtunut? И она говорит: что вы можете мне помочь, мой сын умер от передозировки. Hän sanoi, että miten sinä voit minua auttaa. Vasta nyt sain tiedon, että minun poikani on kuollut yliannokseen. Но вы знаете, как важно и здорово иметь личные отношения с Господом. Mutta tiedätte varmasti, miten hyvä silloin, kun sinulla on suhteita Jumalan kanssa. Служитель церкви, он вдруг почувствовал и стал ободрять мою маму, говоря о том, что: женщина, ваш сын не умер. Бог в этой ситуации. Давайте прямо сейчас будем за него молиться. Ja tämä mies heti sanoi hänelle, että hyvä rouva, sinun poikasi ei ole kuollut, vaan ruvetaan nyt rukoilemaan hänen puolestaan. Это выглядело очень глупо, но тем не менее, прямо на улице
они молились за меня. Vaikka tämä oli voinut näyttää niin kuin muiden ihmisten silmissä tyhmältä, mutta nämä kaksi rupesivat rukoilemaan ihan ulkona hänen puolestaan. И Бог, Он ответил и услышал молитву, и я остался жив. Ja Jumala kuuli tämän rukouksen, ja minä jäin eloon. И пастор церкви, сидя рядышком со мной, он стал говорить такие слова, которые так сильно тронули мое сердце. Ja tämä pastori, joka tuli käymään sitten silloin illalla äitini kanssa tuonne sairaalaan, niin hän rupesi puhumaan minulle sanoja, jotka koskettivat minun sydäntä todella paljon. Он сказал: Николай, Hän Бог sanoi, Nikolai, жизнь всегда был рядом с тобой. Jumala on aina ollut lähellä sinua. Он так сильно тебя любит. Että hän rakastaa, on rakastanut sinua aina paljon. Он знает, сколько волос у тебя на голове. Hän tietää jopa, miten paljon hiuksia sinulla on päässäsi. Он все про тебя знает. Hän tietää sinusta kaiken. Он всегда хотел помочь тебе, Hän on aina halunnut auttaa sinua, но ничего не мог сделать, потому что твое сердце было закрыто для него. mutta sinun sydämesi oli niin kuin kiinni niin kuin häneltä. Если ты хочешь, давай мы прямо сейчас с тобой помолимся и Jos обратимся haluat, к Богу. voimme nyt mennä Jumalan luokse ja nyt rukoilla. Это была моя молитва покаяния. Ja tämä oli minun parannuksen tekorukoukseni. И вдруг после молитвы я почувствовал, как какой-то мир, мои слезы на глазах появились, я просто стал понимать, что произошло в моей жизни. Ja sen rukouksen jälkeen minun sydämeeni tuli valtava rauha ja minä rupesin itkemään ja minä rupesin ymmärtämään, mitä kaikkea on tapahtunut minun elämässäni. Как сильно любит меня Бог. Ja rupesin ymmärtämään, miten kovasti ja paljon Jumala rakastaa minua. И пастор церкви посоветовал мне поехать в реабилитационный центр для наркоалкозависимых. Ja tämä pastori suositteli, että minä voisin mennä sellaisen kuntoutuskeskukseen. Это был 2003 год. Tämä oli vuonna 2003. И там в реабилитационном центре вся моя жизнь, она кардинально изменилась. Ja siinä kuntoutuskeskuksessa oli kristillinen keskus, niin koko mun elämäni muuttui täydellisesti. Бог все восстановил в моей жизни. Бог Jumala on изменил ее. muuttanut minun elämäni ja laittanut sen ennalleen, niin kuin palauttanut monet asiat. Бог восстановил мою мое здоровье, Jumala on parantanut minut. мои отношения с моим родным братом. Ja Jumala on palauttanut ja uudelleen rakentanut myöskin suhteet minun isoveljen kanssa. Бог изменил мои ценности. Jumala on muuttanut kokonaan minun arvomaailman. Бог подарил мне прекрасную супругу, семью. Мы с ней познакомились тоже в реабилитационном центре. Jumala on myöskin lahjoittanut minulle vaimon ja perheen. Спустя какое-то время мы поженились, и у Ja нас sitten vähän родился aikaa сын. myöhemmin me menimme naimisiin tämän naisen kanssa. Бог такой чудесный. Että Jumala on niin ihmeellinen. Бог всегда рядом с каждым человеком. Ja Jumala on aina lähellä jokaista ihmistä. Он всегда стучит в сердце каждого человека и хочет быть Богом, хочет быть любящим отцом для каждого из Hän нас. koputtaa koko aika meidän sydämiä niin, että hän haluaa tulla isäksi ja tulla sellaisiksi, joka rakastaa ja huolehtii meistä. Поэтому, друзья, никогда не опускайте руки в трудных ситуациях. Вы всегда можете обратиться к Господу. Niin sen takia, ystävät, älkää lannistuko ikinä, vaan te voitte aina kääntyä Jumalan puoleen. И Он есть ответ, выход и решение из любой ситуации. Ja hän on se vastaus ja pääsy ja ratkaisu kaikista tilanteista ja kaikista vaikeuksista pois. Он так сильно любит каждого из нас. Ja hän rakastaa meitä jokaista niin paljon. И Он отдал своего Сына Иисуса Христа за каждого человека. Ja hän on antanut ainoan poikansa jokaisen ihmisen puolesta. Иисусу Христу нужно было умереть, пролить свою кровь и воскреснуть на третий день ради каждого из нас. Jeesuksen Kristuksen piti vuodattaa omaa verta ja sitten kuolla ristillä ja tulla niin kuin nousta pois kuolleesta niin kuin jokaisen meidän puolesta. Бог такой чудесный. Jumala on todellakin ihmeellinen.
Сегодня мы с моей семьей посвятили жизнь полностью служению нашему Господу. Ja tänään meidän koko perhe, hänen koko perheensä palvelee Jumalaa. Где бы мы ни были, летим мы в самолете, работаем на работе, или же просто живем, мы всегда делимся с окружающими людьми, как Бог любит каждого человека. Ja missä tahansa me olisimmekaan, olisimmeko me tekemässä työtä vai olemmeko me lentämässä jonnekin, me aina jaamme sitä rakkautta ihmisten kanssa. Спасибо каждому из вас, пускай Бог благословит вас. Ja kiitoksia jokaiselle teistä, ja Jumala siunatkoon teitä runsaasti. Спасибо, Коля. Спасибо за Спасибо, свидетельство. Коля. Иисус живой. Слава Богу. Аминь. Иисус живой. Я знаю, что это только маленькая часть твоих свидетельств, я знаю, что у тебя их много, но хотелось именно услышать, как это начало, как ты пришел. Большое спасибо. Да, Бог, Он в каждом дне, Он слышит нас, Он отвечает на наши молитвы, и Он всегда нас благословляет. И действительно очень много чудес Божьей славы в моей жизни. Amin. Sanoin hänelle, että mä tiedän, että sinun elämästä löytyy paljon enemmän semmoisia ihmeitä, että oikeasti paljon tämmöisiä ihmeitä on tapahtunut, että tämä on vain niin kuin se osa. Mutta haluttiin tänään pyytää just, että hän kertoisi, miten Jumala pelasi hänet niin kuin tämmöisestä syvästä kuopasta pois. Спасибо, Коль.